Asikubingelele mbukeli Letisematseni kuleli viki nalomo uhla kwindvokodo okuhlanganyela kanye nawe. Leli hlelo lwetindzaba tesiswati letenaba nabili. Kanti siyatfolakala ku DTT na ku app ya SABC Plus kanye na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Hlala nathi netseteke. Esigabeni sekucala ke salolu hlelo sibuka indzaba lephume embili eMpumalanga nalephindze yaba ngundzaba mlonyeni kuleli viki ngekusho kwalo hlelo Letisematseni. Lomuhla sinaleyo lethi inkantolo yemtsetfosisekelo ikhokhe ngesinqumo lesivuna ukuthi umsebenzi wekuchubekela embili kuvulwe imayini yelilimayini unikedwe iAkhomanzi lesebenzisana neSiyakhula Sonke Empowerment Corporation. Kanti ke ngaphambilini kwalesinqumo inkantolo yamanje yaseMbombela ikhiphe isinqumo lesithi kwaba nebudedengu lobabangwa ngulabo lebebemba ligolide ngalokungemthetho kuyekelela tindvo kwemayini kanye nekungasebenzi ngendlela lefanele kwemaphoyisa ngesikhathi lenhlekelele yokuvoka kwemgodzi lowagcina ubulele boSolomon Nyirende, Yvonne Mnisi na Pretty Nkambule yendeka ngaleso sikhathi. IKhosatu eMpumalanga isihlabe yasihlipida lesinqumo senkantolo yamanje. Emoyeni ke sinamabhalane weKhosatu esifundzeni lotasichazela ukuthi basisolelani lesinqumo senkantolo. Thabo asikubingelele sikwamukele. Ngiyabingelela namhlanje ngibingelela nabalaleli ini Letisematseni ku SABC. Akafishane nje yes. Okay ngiyabonga ku SABC News. Yes. Akafishane nje Mkwena nisolelani isinqumo senkantolo sekunobeke ngekuthi ithi kwaba nebudedengu kulabo labemba igolide ngalokungemthetho. No, asisoli isinqumo senkantolo. Sishaqekile kakhulu thina sikhosatu. Sivumelana nesinqumo ngoba lesinqumo siveza ukuthi ngiloko besiloku sifana nawo ukuthi kufanele kulungiswe emsebenzini yethu nasemamayi. Okukhulu besikhala ngako thina sikhosatu ukuthi amamayi fanele avikeleke. Kunento esibizwa ukuthi health and safety. I-health and safety ukuthi imayini fanele ivikeleke ngoba umsakazo ufanele wazi ukuthi esikhathini esiningi amamayini abantu abobhuti bethu nabo baba bethu balimele kakhulu abanye bashonela ngaphakathi kwamamayini ngendaba yezingozi ezenzeka khona lapha emamayini. Manje ke sikhosathu sithi lokho bekufanele ukuthi ugovernment awubuke akulungise. Salwa kufikela lapho khona kuba nomthetho kubizwa ukuthi i-Mine Health and Safety Act. Salwa futhi kwaba nemthetho obizwa ngokuthi Compensation of Injuries Act. Compensation ukuthi ungalimala noma ungagula emsebenzini uyabhadala. Sakulela konke lokho. Kodwa ke sabona ukuthi ubudedengu busesekhona. Sasho sathi ke kufanele ukuthi singalweli ukubhadalwa, silwele ukuthi kuvikeleke nokuthi kuvimbeke. Ngiloko esikhulumile besilokusilisana nabo. Okwesibili esikutholile kule judgment ya magistrate laphana eMbombela ithi lenhlekelele yaselilimayini yenze ubugebengu obungaphakathi kwamamayi. Labantu ayikuthi bangena abanganamthetho bangene abotsotsi bafike bazindingise ngaphansi komhlaba. Kube nenkinga eziningi engifuna ukuchaza ngazo lula nje labantu abasibabiza ukuthi ngabozamazama. Abozamazama baningi nje kumamayini wethu. Labo zamazama manje ungathi sebasebenza nabotsotsi abaphezulu. Into esikayiveza sikhosatu ake sifisane nalobutsotsi nalobudedengu benzakalayo lapho kumamayini. Nalabo tsotsi akhiphe ngoba emamayini amaningi abantu balimala. You will remember there was a mine la eLento eRegina. IRegina it was a mine next to Optimum. Le mine yavalwa bengaphansi kwamagupta. Labo zamazama bayakhona ngale ngaphakathi bafela ngaphakathi ngoba kwaba ne-explosion, i-gas explosion. Kwagcina kuluzwa imiphefumulo eminingi lapha ngaphakathi. Manje ke sakuveza konke lokho sathi akufanelanga kwenzeke. Manje ke mawuyobuka lenhlekelele yaselilimayini
iyenze ngibo lobudedengu ebesilokukhala ngabo sisakulungise lokho ngoba if ama-company wethu angawulandeli umthetho fanele bajeziswe. Now we are saying Siko that the finding le isithwa i-testimony ivumelana nathi ukuthi lo ebesikukhuluma vele iqiniso. Manje ke sithi bonke laba abathintekayo kulobudedengu fanele bajeziswe, which will include the management of the mine, because management the mine cannot be set free. At the same time, we are equally saying i-PMRE na kufanele ingenelele ngaphakathi na kubonakala ukuthi what have they done. Umthetho ungene usho ukuthi the officials and nama-inspectors who are responsible must take charge. Then nabo laba ekuwukuthi bayenza syndicate yobutsotsi yobugebengu ngaphakathi fanele baseshwe, ezomthetho zibe khona zigenelele zibona indlela zokuthi batholakala laba bonke laba bantu abayenzele nhlekelele. Okunye-ke sikushoyo mfakazi ukuthi suphosathi kudala-ke sikusho lokho. Dala sikukhuluma futhi ungakhumbula ukuthi nanginyaka odlulile, I mean this year besiselile imali. Silo sathi sifuna ukuthi imali leyo ivulwe ngesikhathi esifishane. Now we are following up on that process. We are happy because into besivimbe kakhulu ukuthi le mine ivulwe. Ngokule ndaba yokuthi kunalezi zinto zomthetho ama-court battles akhona. Now we are happy because yesterday there is a judgment because kulwa amakhampani amabili lapha, i-Aquamanzi ne-Vantage Goldfield balwela ukuthi baphathe leya mine. Manje i-judgment ithe namhlanje e-constitutional court icourt ephezulu ezweni ayisekho edlula leyo. Ithi imine fanele ivulwe and thina besiphosathi asimina muntu asikhethi ba. Mr. Mkwena ngenxa yesikhathi ngicela ukuthi siyithathe siyibeke la yanamuhla ngenxa yesikhathi. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho lesiphe sona eTindzabeni tesiswati. Ngiyabonga futhi ngibonge nabalaleli. Endzabeni eliviki sibuka indzaba yekuswelakala kwemandi kuleli leyangekwanza njengoba emandi yachubekile nokwabiwa tikhawe etindzaweni letahlukahlukene. Kunenshakele sevele ibonele lithuba ngekuswelakala kwemandi lahlandekile yalithatha yagijima nalo. Luhlelo Letisematseni luthatheke lihambo loluya emalahleni luye nobeke yokhulumisana na Musa wenkosi Dlamini lotsabuka emalahleni esifundzeni sempumalanga lohlanda emandi bese uyawathengisa njengoba emandi lahlandekile ayindlala kule yandzawo. Sitabeseke sikhulumisana ilitiko letemandi netenhlandeko lotasichazela kabanti ngetinhlelo talo tekwaba emandi nemathuba lakhona kulomkhakha. Othi Simbuyane longumdidiyeli waliluhlelo usihlanganisele lombiko. Musa wenkosi Dlamini wabangulomunye webantfu labasha lebaba ingcenye lihlelo lokusini water champion wabuye wakwati kusungula libhizinisi lekuhlanda emandi endzaweni yangakubo. Indzawo yasemalahleni itfume kakhulu ngekweswela emandi lahlandekile. Ikusini water champion recipient nama got the chance ukuthi ikusini ingifana ukuthi ngicale le business yamanzi. So ukwenzakalile ukuthi last day ngo-October ngangenela this boot camp of which yathatha iviki lonke. Then after the trainings sayenza ama business plan wethu, we checked indawo ohlala kiyo ukuthi inenkinga ekanjani ngamanzi because ikusini idila ngamanzi. Wathengisa lamandi kuphinze kumakhele imali njengoba nemathuba emisebenzi aswelakala kulamalanga kazina nobele libhizinisi lisakhasa linayo nenhloso ekuvula emathuba emisebenzi. Ku business yami ngisengakaqashe abantu, the reason ukuthi isaqala phansi and isakhula, and the more abantu babona bayi recognize ukuthi kunekusini water, that is when I can create a employment for abanye abantu. Labo labathenga imandi yakhe bathi kubendela umthwalo lula lokuthi bathola imandi lahlandekile futhi nabo kuyabasita nasekugwemeni kungenwa deform letitfolakala emandini langcolile njengekholera leyabed futhi inyanga letingcile kuletinye tindzawo takuleli. Amanzi wethu uthola ukuthi kwesinye isikhathi masithi awaphuza usepompini anezibungu
uthola ukuthi adodi and then kunesikhathi kuthola ukuthi akaveli akaphuma epompini isikhathi eside. It's a good thing because iyasiza nathi ukuthi especially kuma babies ukuthi singazitholi siba nama cases wama diarrhea yabona. No, ikusini is benefita kakhulu mfethu ngoba sithola amanzi especially la ikhona kumanje ise ezweni youth center. So there are a lot of young people who are flocking in and who support this initiative. Mungakha amanzi wasepompini ukhe manzi lawa seka purify uyabona ukuthi la manzi anomehluko. Sesiyabonga kuba nomuntu omusha wokuqala e123 emalahleni ukuthi asinikeze amanzi ahlobile. Nanobele business lenda umehluko kulomango Musa uvakalise ukuthi tikhona tingcinamba labo kana nato. I-challenge engifacana nayo as i-brand isakhula ukuthi abantu basengakayijwayeli like ngiye ngaba ne-challenge ukuthi ngiye ngithi ngifuna ukuyothengisa amanzi egroundini bekudlala ibhola then abantu they were like thina siyazi le brand le ikusini we prefer such brand so if ikusini mayingaziwa like there's this brand what you seen and it's located la emalahleni I think it will be a great thing ukuthi ikhule ibusiness yami ibe ne-impact. Kusolakala ke manje kuyinsiyaye yami ikakhulukade esifundzeni sempumalanga iGauteng naseNorthwest kubala tifundza letimbalwa leli neleli Sotho asahlikihle lesishe sivumelwano sekusabalalisa imandi labuya kwelamushosho leli lilemashumi lamabili nemfica uma licathaniswa nemavela alikhulu nemashumi layimfica nakuthathu emhlabeni lede imandi ngalokwanele ngikho ke Musa ubese ukugqugqutela takhamoto ukuthi tonge imandi. To people abangasebenzisi amanzi kahle or abasengakabi na that knowledge about water, what I can say to them is that ukuthi amanzi ayimpilo and they must learn on how to save water because these days naba amanzi nala climate change happening around siba ne challenge eningi amanzi thola ukuthi kwezinye izindawo amanzi akhona angcolile vele awaphuzeki. Takhamuti tiyanxusa ukuthi iqinisekisa kwanga imandi ngingu-Otis Mbuyane kuLetisematseni. Kwesolakala kwemandi kuyachubeka nokuba insaya lenkulu velonke kanzi eMpumalanga kuyinhloko emshweni kanzi nesifundza seGauteng sesidzimate sawaba ngetigaba emandi bomasipala labanyenti bayihluleka kuhlanda babe nemandi ngendlela lefanele lekubese kuniketa litiko letemandi netenhlandeko ingcinamba yekusabalalisa emandi velonke kubuka kabandi lensaye yasikhulumisana neliphini lendvuna yelitiko letemandi netenhlandeko David Mahlobo lophinzabe sati setemandi ngokwemfundo. Sikubingelele sikwamukele ehlelweni Letisematseni Mr Mahlobo. Asibonge kakhulu Mkholo sibonge nakubo bonke ababukeli bakho abamamele iSABC ezisematheni. Asiqale ngekubuka lihlelo lokwabelana ngemandi nelamshweshwe le sekubonakala kusesigabeni sesibili kumanje lokufaka ekhathi tifundza letidlanzana lekufaka ekhathi eGauteng Free State Mpumalanga nesifundza ke la iNorthwest neFree State ingabe mhlambe imihlamo itawusita kanganani kwehlisa elesimo lemihlamo lenibukene nayo. Esingakusho nje Mkholo ukuthi iningizimu Afrika ikakhulukazi iyachubeka ibe live elingenawo amanzi amaningi uma ubuka ukuthi isimo sezulu noma lina kangakanani eyethu i-rainfall average iwuhalf uma uqhathanisa nekamhlaba uhlangene manje ke senza konke kusemandleni ethu ukuthi ke sibe namanzi ukuthi singabe nenkinga ukuthi ngo2030 noma after u2030 abantu baseningizimu Afrika bengabi namanzi manje ke sinohlelo lokuthi ke ukuze singaphelelwa ngamanzi makube khona inqalasizinda enkulu esiyenzayo ukuthi kube namanzi sine project yethu la esibizwa ukuthi iLesotho Highlands senza uphase 2 ngoba uphase 1 wenzwa ngama-80s ukuletha amanzi eGauteng uma kulethwa amanzi eGauteng azongena lapha kunedamu esizolakho kuthiwa iPolihali Dam umongameli ubaba uCyril Ramaphosa nominister uSenzo Mchunu bayile lapha badibana ngonyama yabasuthu lapha ya uKing uLetsi wesithathu babuye badibana noprime minister lapha kulapha eLesotho benza lento okuthiwa ukuthena isoyi ukuze umsebenzi uqale ngoba kufuneka ngonyaka ka26 ngonyaka ka28 sibe sesiwathola lamanzi abuya eLesotho kodwa singakusho manje ukuthi ke amanzi
abuye lesuthu azongena lapha emfuleni omkhulu okubizwa kuthiwa iValley, ibizwa kuthiwa i-integrated Vaal river system. Iqala lapha ekhaya eMpumalanga eMelo, ihambe ifike la eGauteng, inikezela amanzi eFree State eNorthwest, inikezele eMpumalanga, inikezele nala Gauteng, nakhona nalapha eFree State. Manje ke leyo project leyo noma ike yathatha isikhathi ngendaba ukuthi ke imali besingakayihlanganisa ukuthi soyitholaphi. Konke lokho sisebenza neTrans-Caledon Tunnel Authority TCTA, imali sitholakele. Kodwa singakusho njengamanje ukuthi ke kunamanye ama-project amaningi kuNingizimu Afrika yonke ukuthi ke bangaphelelwa ngamanzi. Lapha ekhaya uma ubuka indawo yasenkangala lapha yaphezulu eThembiseni naseJS Morocco, uyabona ukuthi kuzoba nenkinga yamanzi. Manje ke sisebenzisa amanzi ke damu lethu elikhulu ebelingasetshenziswa lapho kuthiwa iLoskop Dam. Siqalile sabanika imali engaphezulu kwa-1.2 billion. Ama-project awu-5 ukunceda iPinangane inkangala district, phinde sincede lapha ya nesikhukhune omakhelwane baseMpumalanga, ngoba phela uyalibona leli damu leli liphakela lawo ma-provinces amabili. Kodwa lena esikhuluma ngayo yaseLesotho, uma isifikile amanzi njengoba sikhuluma eVaal River noma iVaal River system agcwele, and uma ubona inkinga lo ukhuluma ngayo yaseGauteng, ikakhulukazi abantu baseGauteng bathatha amanzi amakhulu. Uma ubuka ukuthi umuntu kufuneka aphuze amanzi angakanani noma asebenzisa amanzi angakanani ngelanga, uma ubuka i-average yasemhlabeni wonke jikelele ithi ke umuntu ophuza 174 liters per day. Kodwa eNingizimu Afrika abantu bakhona basebenzisa amanzi awu-270 liters per day. Kodwa baseGauteng basebenzisa about 300 liters per day. Manje kuzofuneka bashintshe indlela abantu baseGauteng abasebenzisa ngayo amanzi. Lokho kupossible ukuthi kungenzeka ngoba nabantu balapha eWestern Cape umkhona, uma ukhumbula eCape Town bekuzoba no day zero, bashintsha abantu baseCape Town indlela abasebenzisa ngayo amanzi. Babuye bashintsha nokuthi emzini yabo noma lapha kuma-public facilities njengamahhotela, ema-airport, kuphi bakwazi ukusebenzisa i-equipment noma i-infrastructure njengama-toilet, njengokuwasha izandla, izinto ezingamosha amanzi. Kodwa-ke nje esingakusho ukuthi-ke siyiNingizimu Afrika kofuneka sibambisane kakhulu nabo bonke abantu baseNingizimu Afrika ukuze singabi nale nkinga yamanzi. Ukhuluma ngendzaba yekushintsha nobeke yekuthi kongiwe emanti kushintshwe tinhlelo. Ingabe mhlambe nilitiko tikhona tinhlelo lese nitendako ukuthi sifundza eGauteng sikwati kushintsha ngendlela yokonga emanti ukuthi singafiki kulo day zero leba ubona eWestern Cape? Into esenzile lapha iRand Water ikwazile ukuthi i-attende lento okuthiwa ukuhlanzwa kwamanzi lokuthiwa i-bulk treatment. Bane system yabo lapha ya abatreata amanzi abawatreata ngelanga iRand Water batreata about 5,000 million liters a day. Lawo manzi uma bewatreata ayahamba aye kuma reservoirs ahlukene ngokwahlukana. Amanye aletha amanzi ePitoli, amanye awalethe eJohannesburg ekuruleni, awalethe ekhaya lapha eSekhunda eGavinibheki, amanye ayahamba azafika eThembiseni. Inkinga yokuthi ke amanzi ashode, one inangane isive saseGauteng sikhule kakhulu. Kunesikhathi lana i-infrastructure kwakufuneka ikhuliswe ukuze ikwazi ukuthi idile ne-population growth nokukhula komnotho. Kodwa abomasipala baseGauteng abawenzanga lento ukuthi bakhulise lento kuthiwa ngama-reservoirs. Uma ubona esikhathini esiningi la amanzi bawagcina khona phezulu, ama-reservoirs wabo a-dry, awekho ezingeni la ngokomthetho weze-engineering ukuthi kufuneka ahlale ephakathi ka-60% no-70%. Amanye awo arana ko-40%, amanye arana ko-30 and below that. Yingakho uthola ukuthi iy'ndawo ey'ningi eGauteng la abantu bakhe endaweni eziphakeme khona amanzi awafiki ngoba ngeke azakwazi ukuthi ke uma kwi-low capacity kube ne-pressure yokwafikisa lawo. Yilokho esithe abomasipala mabafake imali, and siyajabula ukuthi omasipala abaningi bayakwenza lokho. Kunenkinga ye-load shedding.
uma kune load shedding kuthatha isikhathi eside sokuthi ke ama reservoirs bese wagcwalise ama pump wethu siwaqalise phansi aphambe anikezela amanzi kusho ukuthi ke into esibalekele ngayo ukuthi kuba nethimba la Rand Water nabo bonke abomasipala eli technical elilidwa uChief Executive Officer waseRand Water lilidwa abo city manager balamasipala abakhulu bayabuka ekseni nantambama ukuthi ke ilevel yamanzi la bese ke bebona le system ukuthi la amanzi emancane ngakhona kodwa kwezinye indawo amanzi makhulu bayakwazi ukuthi bavale lama valve ngapha bavulele kwezinye indawo kodwa benze isiqiniseko sokuthi ke uma benza lento okuthiwa i-load shifting abantu abahlali bengenawo amanzi bese kuthi ebusuku bafaka lento okuthiwa ama-pressure reducing valve uma abantu bengawasebenzisa amanzi bahlise i-pressure ku-system ekugcineni ke kunohlelo lokuthi ke abantu mabakhulunyiswe bafundiswe ukuthi basebenzise amanzi ngendlela enobuhlakani banganiseli nje ilanga likhona bavele bawashe imoto ngamapayipi esikhundleni sokuthi imoto bakhelele lapha emakanini bayiwashe ke imoto ilezo zinto ke sithi mabazenze eyokugcina sithi ke makube nama bylaws abamosha amanzi kufuneka babapanishe bakwazi ukubahlawulisa ukuthi babakhiphise imali ethile labo masipala baseGauteng. Sibonile ngaphambilini kakhulu kwimihlamo yekusatshaliswa kwemandi ingaphumeleli ikakhulukade esifundeni saseMpumalanga lapho ke kubonakala kuhlala kuchubeka khona kuba nemibhikisho ngenxa yokuthi abantu abathole imandi ngendlela lefanele kanti ke futhi sibonile lemihlamo ingaphumeleli kahle ngelidamu injaka ingabe mhlambe yini ngiphi inyathelo lesentithethe ukuthi kulungiswe indzaba yokuphakelwa kwemandi kanti ke futhi njengelitiko yini lenikwendako kusebenzisana nabomasipala bakwadi kuphakela imandi ebantwini ekhaya eMpumalanga nakhona bekunenkinga yokuthi ke kunamadamu asetshenzelwa nje ukuthi alekelela iEscom kuphela ngendaba yokuphehla kwegesi kube namadamu asetshenziselwa abalimi nakhona labalimi labo abalimi abamhlophe abantu bakithi bangahlomuli lapho sathatha inangani isinqumo sokuthi ke amadamu kahulumeni awangasetshenziselwa nje ukulima nogesi kuphela kuthi umphakathi oseduze nalawo madamu ungawathola amanzi ingakho nje uma ubuka ekhaya eBushbuck Ridge inyaka dam sikwazile ukuthi sikhulise lapha indaba ukuthi siwahlanze lamanzi senze lento okuthiwa i-treatment wafakwa ama reservoirs kulama communities amaningi kulama village wafakwa namapayipi kodwa ke inkinga ebekhona lapha ekhaya eMpumalanga ukuthi ke asikwazanga ukuthi ukufakwa kwethu kokuthiwa i-investment ikwazi ukuthi imeshe lokukhula komphakathi ukuze singabi nenkinga kunama illegal connections but kwesinye isikhathi kunamanzi amaningi alahlekayo ngoba inqala sizinda lamapipe wethu semadala kakhulu and abawalungisi labo masipala labo okunye kube inkinga yokuqashwa kwabantu abangawazi umsebenzi abangonjinela abangawazi kodwa esikusho njengomnyango waka water and sanitation iprovince yethu kulonyaka ka2023-2024 apha kwimali esinayo si-national government ka-14 billion rand iprovince yethu ithola imali engaphezulu kuka2 billion rand yingakho nje bengibala iproject yalapha eLoscope Dam ukunceda abantu baseLoscope ukuthi ke ethembisile naseJS Moroka bathola amanzi uma uyalapha phezulu eVictor Khanyi nakhona sibanikezile imali eStandardton uyakhumbula ukuthi umasipala uyile Standardton sesifake imali engaphezulu ka400 million ukulekelela abantu baseStandardton naseNkomazi. Mr Mahlobo asibonga kakhulu isikhathi sakho lesiphe sona itindzaba letinaba nabile tesiswati kuleli suku lanamuhla. Kakhulu mkhulu. Mbukeli besikhulumisana naye ke la nalona loliphini lendvuna yilitiko letemandi netenhlandeko ekakhulukati kuleli vele eNingizimu Afrika sibuka indzaba yokuswelakala kwemandi njengoba ibonakala ingundzaba mlonyeni eNingizimu Afrika kanti ke uma sibuya ekhefini sikhulumisana nemhleli umdidiyeli lophinze akhangise bahlabeleli nobeke angagcini lapho abuye abeke nobe ngumpetha kanti ke siyawubuya ke etitolo Mathutem.
Kanti ke esigabeni setebuciko sikhulumisana naphila kwenze Dlamini lotindeke esifundeni iKwaZulu Natal lot asihambisa indlela yokuthuthukisa bahlabeleli kuba marketha nemsebenzi ke wetekusakata bukhoma. Musha ke Dlamini kanti ke inzima lasayihambile kulomkhakha enemsebenzi wakhe uyaphatheka kunyendi ke lokungafundwa ngilabanye labanenshisakalo yekwenda lo msebenzi lawendako. Dlamini wemukelekile kuLetisematseni asikubingelele ngozi. Kunjani bhuti libido ngiphila kwezwe ayikwenze. Asixolise kakhulu lapho ke bhuti asixolise kakhulu. Ungibani iphila kwenze nobeke phila kwezwe kanti ke kumfikela nini lokuthi yena ngulena indlela lekumele ke ayithathe kulomkhakha? Phila wakhula eSwatini watalelwa khona wathi naseka sebenza ka TV eSwatini wadecide ukuthi cha ngono achubeke aye kwelinye indzawo which was South Africa. Ngathi kuhlala ke ngizingane eThekwini ngathuka ke ngoba kwakuthi TV iTV iseJozi so ngagcina sengingenela ka radio ngize khona tertiary ngaqedza ngase sebenza enzaweni letahluke Playhouse Company EMI Music netinye nje Daga Media. Well since to some sekungenela Tindzaba dabo music nabo netinto letifana ne broadcasters because vele bengisebenza kiyo lo mkhakha. I think I recorded my first album at 12 years but bekude lo tangisita so ngingende isiqiniseko sokuthi mase ngisebenza mina nami ngidawuzama kusita labanye ngilapho ke la ngaqala khona ku record abantu neku manage abantu and invested in music baculi nje labafana nabo Sense Bob Beast baningi nje. Gafishane nje ungasichazela ukuthi lo msebenzi wakho ucukethe ini umsebenzi lo wendako? Okay, so in company yami after I worked for a broadcast company le independent lenkulu yase South Africa leseThekwini I think that's bank number 1 at the moment. Nga decide ukuthi I will open noma ngidawuvula inkampani in fact bese isebenza velele I decide ukuthi ngidawufocusa kule tinto leli bese ngisebenza so senda iTV and film senda events production which is your sound stage lighting decor mostly young people send music then send broadcast facilities. Umuntu lofuna kungena kulomkhakha angenda njani? Well kuvakala ngazuthi kuyina kuyinto lesho ngomuntu ukuthi kufanele yini but ke kuliqiniso kufanele uye esikolweni nale experience ube nayo. Mina into lengisidile ukuthi ngiside mangifika esikhwahlande angizange ngithi mangiyosebenza ngifuna ukuthola imali ngiyakhumbula nje ngiye Playhouse ngavele ngafika ngangibona ukuthi angifune imali yenu ngasebenza khona for 2 years ngaholela but I remember on my graduation day the CEO wanginike the permanent contract so lokunye kudinga ukuthi utimisele ngoba uyabona endleleni khona la ukhanza khona ukuthi akwende ngalendlela lokufuna ngayo ngibekise nje ngesikhathi si recorder sense ngathi mangi introduce kubantu labaningi indzaba yokuhlabela ngeSiswati bathi abakasebeve umuntu bahlabela ngeSiswati but ngaqhubeka until we had the biggest song which was Idiki so kuye kufanele ukuthi ube nayo lithando lalento loyendako uhambe uyofunda esikolweni plus uhambe phela uyothola nale experience because kuze uthole ukuthi labanye bayenda professionally lento benda kanjani so ngiyathenga ukuthi ube neshitakalo you know a part of what do normally inganye lesenda which is the film ngiyathi kuhlala kancane ngasebenzisana nama N so ngiye ngafunda lokuningi naye mangisebenza naye noko bengimendele ama services ePR ne marketing but ngisale ngafunda nalinto yefilm because phela ngasiqala khona ka TV kwathi futhi ngithatha ibreak so kufunza nekudinikela nekwadi ukuthi kufanele ufunze kulabanye kutaxita nani ukuthi ke ungameli ke lento lehlale imelo abantu ukuthi ngisesimele government asendele into nawe vuka ukuthi ithathe uhambe ube netincinamba lomsebenzi siyathi ukuthi ke nobe senimixe nenkantolo nasenze mayelana ngekungaboni ngeliso linye
uthi ngoba njani leto tinkinga njengemuntu lothuthukisa ikakhulukazi aphinza market ebahlabeleli kanzi mhlambe indzaba yakho na sense ihambe yaphelelaphi mangabe isachubeka noma mhlambe sephelile kube bengathi okay no kudinkinga well sesenkantolo nyalo last time ngicheckile nje nebameli eSwatini bathe sisamele ijudge ukuthi lisitshele ukuthi ngiphi date la target lona ukuthi sikwadi ukuthi ngitsa lendzaba but yabo think the number letinkulu especially when you mawukhuluma ngema artists ngabadala ngimake munye kulesinye isikhathi mangicabanga ngoba nihamba nisebenze bese sebenta lokwabo ke ukuthi cha batati bambela bathatha leligama lokuthi I want to be independent. Ngicela ukuthi sithathe lesikhathi sisibeke la sibonge kakhulu ke ithuba losiphe sinobeke losiphe lona kanti ke besikhulumisana naye ke laphila kwezodlamini ungumthuthukisi nobeke wemakhono ebahlabeleli kakhulukazi kule level eNingizimu Afrika. Diphela lapho ke talumuhla Letisematseni kanti ke sithinze inkundleni ekuchumana uma kunendzaba ngakini locabanga ukuthi iyalungela kuphuma kuleli hlelo asiphinze ke sihlangane evikini lelitako enzaweni lefanako kanjalo ngesikhathi lesifanako ungakhohlwa ukuthi sitholakala ku DTT na ku SABC+ sale kahle.